صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. أيها الحاضرون رحمكم الله. Alhamdulillah seddi werekada wakinekiwi panasai tanrang sepuluh kamaraja tak lau di sesi arajan napa Allah Ta'ala namuka kama sesi matana nato pada engka hadere ri onrong pano baraka seddi niat seddi akata yanaritu riono Allah Ta'ala pada ikuminasa mamarai Allah Ta'ala nawala mina sama deceta nasibawai dece malak lepi insyaallah amin ya rabbal alamin. Salawat dan ya papa salamat dikiringin lawan Nabi tak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi ia engkau menjadi contoh terbaik, contoh teladan dalam beribadah maupun bermuamalah. Hadirin malabi engkau mesere Allah Ta'ala realna surah Al-Fatihah engkau sedi ayat dalam surah ayat kelima maka Allah Ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ikomi fa onroku masompa ikotomi onroku marelaw nareko makui taro adana Allah Ta'ala wadingi mala pelajaran makanan degana to kira-kira masiri meloni Allah Ta'ala nariko de to masuk nasabak taro adana Allah Ta'ala makana asom paki olo nainapa marilaw ikomi faon roku masompa ikoto monroy marilaw pada tolaw na rilana atau dengan linota seddi pegawai seddi to makjamai nulle masiri-siri ki melo gaji tarif unggawata na rekodega ga ijama dalam nasiurangi makutoni ro ini ia pa namagallo iseddi malomo na merengi ko Allah Ta'ala nakabulkan iya ro parilota nareko magallo ipasompa hari-hari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Seddi pagkasilian yang paling utama ia paling penting na merengi ko natarongi ko Allah Ta'ala yanaritu ibadah sempajangi. Sempajangi ia engka nawajikan kalima sesosi wani maka namagai nareko ibandingkan iparentana ibadah lainnya spesialmente sempajangi ia ro puasa sekee haji na parenta ki Allah Ta'ala nawajikan melalui ayat engka perantara melalui malaikat Jibril melalui ayat napalatu kunabita dia tahu si parentana sempajangi yundal langsung inabita melo isiolo langsung pang Allah Ta'ala untuk darimawi iya na parentana sempajangi. Jadi ini memberi gambaran juga kepada kita makanya betul-betul ini harus sempajangi perintah khusus perintah spesial nareko italusuri si dalil-dalil yang ada mega ayat maupun hadis yang menjelaskan keutamaan salat tersebut. Salih makanya dalilnya as-salat imaduddin. Na iya sampajangin
tianai alirinna agama nigi patokong sampajangi majapun na patokong ta agama na nigi na sari sampajana dina pegoi sampajangi narutungi agama na. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, narekomi tasiki rilalan na tutong ta sebagai egana bangunan bola aju bola batu masjid nareko ibanu ngidega gatianna nulle niri gawangani cede marutun lebih fasih bola aju nareko dega aga dirinna marali kira-kira betul makutoni ro ide agama sallallahu ta yero sampajange yenaro lo patokongi agama ta mega matu bola dega aga pintunna mega bola madari ang kadega aga copok na mopa tapi wadi mion ro. Jadi na rekomendo ki patokongi mengaku ki sebagai tosaleng kapatokola loy sampajata. Hadirin, kemudian yang kedua makare dalile as-salatu miftah kulli khair. Na iya sampajange patimpa nai sininna decengi. Decenga de melo illo. Melo ki decelino, melo ki decenga hera, iya rega makaduana decelino na niya akhirat tentu meloki na si bawah sampajan tu sampajan ni malu mailau sebab betangan na sampajan secara bahasa adalah doa kita si ilalan na sampajan baca-bacana nemega tu falan romana ma pamula tu campak entah itu doa untuk diri kita iya rega doa untuk sesama manusia. Hadirin merabi, bahkan angka tu gambaran maulid nama lewat ni yang kelinga maka dah ibaratna pakai lebarakan na iya rosinin na ipego lino deceng iya angkai ipego lino mati di akhirat pada lona monrol na sedihati tak goncing angka gemuk na aga sampai pagkana ya nari tu sampajata jadi nari ko din na magalo sampajata itanga-tanga bawang nasaba dia nagaga pada dilino maka daku masola goncingit lega lanya ay goncina wa di mayak kalun tapi ko akhirat ka dia na diyak kalun. Hadirin malabi ang tiyan masyari pa Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga yan narito amara iya rega decing iya ang pamulan na reke pa Allah Ta'ala narana-rana pa Allah Ta'ala mati resolimon rinna yan narito amalan ng sampajan. Jadi nareko dupa matana na po Allah Ta'ala magaloni olo sampajata wading jadi iya ro amalan-amalan lengi langsung ginagam langsung ginapence nilai tapi sebaliknya nareko dupa matana na makaja wading jadi manawuma ni magallo amalan-amalan ibadah lengi magallo puasa tak magallo sakit tak pasti dekat asi sumpungan tak pada tak rupa tahu namun ni magallo manang iya ro buat dito jadi tak detano. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian selanjutnya hikmah salat itu ialah itu inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Majapuna sampajangi nalawaiti nafabeleki oleh rigau-gau majujah mari tapi manari itu engka makana magi je na engka wita ya re makana magi je na iya magallo ni sampajaku asoso ka we kelima sesosiwani engka topa sampaja sunnahku tapi na ay kuramo bisa ding betona engka mo pa gau maju ja madari ko pedo paralu ifaresa aleta paralu ibadat sampajata sumakro makada magallo magaje karate na yero sampajata de to kana pada mi malu mapito sebab angkat riasan tumaknina istirahat cinampe setiap gerakan makanya setiap gerakan salat disunnahkan engka tu sunnahna mak baca ti farilodon engka baca-bacana yana rawat di mancaji batas tumaknina
Oleh karena itu, nareko kurang mobi seding aleta padahal rajin ima sampaja, rajin ima berjama, tak harusnya Allah sampajata. Angkato istilah makada nareko ipatokong iyo sampajangi, tenya bawa makada kutilah sampajangi masa ijari sampajata. Namun itu seliwas sampajang, batuan ada narek idi rengi aleta. Makanya pas sampajak kaji masa melo kak pego anu aja, masa melo kak pego akuang. Hadirin malabi angkir masyari Allah Taala. Oleh karena itu, uparengarang mana ni makuto berlebih-lebih uparengarang nari itu makadai, yaitu sampajangi ibadah paling utama, ibadah paling spesial, mega hikmah natarong di Allah Taala. Sehingga mari kita jaga nenia ipencengi kualitas ibadah salat kita supaya wadingi sejahtera ku lino makuto paro lebih-lebih pa salama di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. واعلموا أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويقضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واحفظ من حفظ المسلمين. اللهم اكفنا واصرف عنا شر الظالمين ومكر الماكرين وشر المصابين. ربنا نجينا من القوم الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب